Kumshi benta ban Rakhe yaka National Voters Day ka office terekam u District Election Officer Southwest Khasi Hills District harangkat ke Jingiakob ber ka office jong District Sports Officer menta kasingi arpusan tarik kala lengkon kala penlong da ka Jingiakob Mareh ka balatip kum ka National Voters Day run Ranikor Civil Subdivision hakaba u Deputy Commissioner joka District u ba tilengwa ulawan ban kawe yaka lama kum ka dak jong ka jingpli yaka Jingiakob Mareh ka ba 10 kilometer ka bala sedang na IB Border Area Development Office Ranikor ban yat lengba Khubor Busing Bridge Ranikor bala penkut pat ha IB Border Area Development Office BADO. Uba tilengwa ha ba ajing kran shikinong ya shimbenta ula banjur ya kajingdan kam jong kani kasngi bar ha kajuk kapor ula penslur reki ban pendan kam melaki jong ki hok kumjuru ula khot bat we reki khana Samla ban wan shakmat ban penrung kerteng bar ban ya shimbenta ha kajingjit yakinong mi khmat hapo kajela. Shushu hakani kasngi la yo bansa miki khusnam da kasong pisa shiginong job kan thei bat shinrang haki kerdan ba pher. Nauning wing semua pawan bantai yang kerut, semua pawan syashkon, pawan Mareh mo. One, two, three. Di officer wana mohon mana Ranikor ya PSMIC mereka staff mungkin tenang ini kecil Mareh marahan kan ya Rakhe ini kan National Voters Day kemas pak ketika jadi program yang ada yang nong Khubor nong Shillong jong India và Shillong aware và trên kênh công học và trong công học cái program penting lagi role baru banyak one shot mat di bawah kan banjir lagi lagi nong mat apa dulu apa lampu rumpi lagi solusan buat di sampai di bawah và akan kasih dunia Mareh buat dunia dan kata kami sih và PPP jinong trong kani gari dia sinan ko hak banyo ya ka budget ya lagi nong tang ini maka consolation prize Raker ban singan karmolong Prince Mareh Nangta ihap finishers kijongi. Nangta iba pilabiang marwen. Empat ke 1.